Ebicwekerezibwe harimo ebibira bya kalitusi, entoke hamwe n'amaju agari kuza kushenywa. Nkazaruwom tata numwe nawe yanzari akanwe yazarirwemo nashonkuru mwene ritaka eri batemere emiti yito bakagimaramu nibyo tutwiremu kandi nibyo kutubesha. Ina bana mu secondary tibine school fees ntugiho mu matako wakwata amataka bagatemu bagabyara amabari muhogo bazitemu twine cyo kurya hatka noja ngutwebise utwebisota ebintu byito bitwire kusanga batemera umwana ogwanje maze nyoka rwara kare nyine mama nyine tata nakataka menye ko nabakateme bakatwara ati nkoreke umwana gwagutemere gumenyize nyama kasente buri izoba ati nyono umwana nkoreke government mutuyamba tukatujiro katurire tukarwa kamuza president kanmaka rubriza kangaza kamaka ruru ati mwene tukoreke mwene batwite tukamuyimeni nga batwite kusanga no tubateme tubakutirine mu namugongo urumba teme bintu of course batirine mu ndamu kujya mugongo mbuni kuruno gama bukuterisa atukoreke abana banje bija babitemagura byona babivuga mutwe na mutayi wanje turwakundo bampere mbeni tubiriya yebikwijo na wari kubona umwonyo byona babitemagwe n'emitumba yona bamuyika yife yenjuye bakaziti nyine hindu hono to antanje to nabatemere abaturano bajangwa babire no bacwekerize n'ebintu byabo ebire bitari mu bishara bwenu ninsaba government empwere agamabate bagangarizeho bandiko mu kazu kanje mbe nimpangisa mbe ndinza kuta mu family yanje nyina abana batano mwene hati niyo umusoberwa tinyine hukuza. Wilberforce Ongom ahimbisebwe uriyo muhezi wa RDC ahabwa Rukungiri district na jangu kibakozere bakikoriro mu mateka. Policy is a policy and it is also a presidential directive. The presidential directive is very clear taru umutubona b'umushara barige Gasha kwa Dan Basibye.